Weh, korang perasan tak? PTPTN ni macam X yang tak move on. Kemana kita pergi, dia cari. Kat airport, dia ucap, selamat bercuti. Padahal dalam hati, jangan lupa bayar hutang tau. Abang Anwar dulu janji, kita double, kita batalkan PTPTN. Kerajaan kena tanggung semuanya. Namanya PTPTN. InsyaAllah kita tabir, kita batalkan PTPTN anak miskin. Dari pelajaran rendah hingga universiti, kerajaan mesti tanggung semuanya. Wah, ingatkan janji PIU 15 ni boleh pegang. Rupanya pegang-pegang, licin macam belut. Kalau kita tambah faktor U-turn darab faktor kena tipu, bahagi faktor hutang PTPTN, kenapa jawapan tetap sama? Oh ya, formula Rafizi memang khas untuk pengiraan janji kosong. We don't need to talk about the sky, tak payah janji langit dan bumi. Start from paying PTPTN first. Dulu kata hapus, sekarang kata kena bayar. Ini bukan kerajaan, ini tauke alam berwawasan ke? Why are you running? Why are you running? The moral of story dalam politik, janji tu macam sil 11-11. Masa kempen nampak gempak, tapi bila check out, tak valid pula.